masemo nkiwitro motebe expectation ya goneri ine ayuruchinga etaro ya yabara ibaitu bagusibonse mbache tamo bagateba ninga amura ibyense kaguche tomotebye keneke nabo igo gaka utumera tomo ikeneke una abantu baitu baganete yakere chonkirikeke 0741583878 sabulu usangani chibono mambia singambo ya bene somorobali Etwani ya Getembe. Good morning. Hello. Aya bisi gari. Mjole baba. Karibu sana mga bisi gari kwa kera monchali wori ito karibu sana mga wan. Yes. Asante, karibu sana. Oh yes. Oh yes. Yes. Bienvenido sana mwana iskari sana. Sada ile mungi na kurunga mungi na piskari. Sisi mchili jabu nyakera bonchari galia. Mbaye ni shabiki sugu sana simira buliti ya Getembe. Alright, questioning ayo mwenyene ekerumura yuitumus His Excellence Dr. William Samuruto ago kuri taro ya yara sumu churu sungu sase county ya Kisii lera sama gacha state roja alimilumari inki ayoka gite ujumbe yago inki kuru chabara ibeto wa mukwanere na bayo your expectation andake chirichichiga manjoma itamu watu magadi au ajindu chinga umubusi kagonki wateba kwa kwenye naliba kumukwanere masemo inki kwa komo tebinga murayo ne Ruto ikigana kero kikiga usingu atiruma iwata biyekiga ikikirabe kikiabere korekeneke totebingo kwa ngoni chumo chumoriri tell talk to me basi biyo usangana nche 0741583878 and 0741583878 aswali bako genda bwangu munu weko usi enoti isano ibere inye emo isano na isatu kurunga Etwani sagana nchi Getembe. Hello Getembe Radio and TV. Good morning. Hello. Yes Bwakire bya tambu yore tuabokire bya karibu sana ebe ombiri akurukunga brother Ensagara akurukunga nere Benjamin Oyo. Yes Oh yes. Abantu poda bono mburu metele ko na roba sire. Oh yes. Raketi abasire. Abantu na beti yeni. Ni tiaba kuna kurunga mna kwanete. Oh yes. Robo korano butante de temboro, no butanyare kwa dere kuoro. Oh yes. Onu ni ege kia.
ya tuna kutaka maambia una no wala nyako tena kutaka maambia kutoka poda kwa mpoga ngotande pale ndio mwingine tena kile fulani maiki wala ngote baigante Yes. ya kwa nenda kwa ndio kama wala sotama ina ki wa kuto na mira gaiga ole lipo tena aro tele kwenye mpanya bana ora paina tele tu hata kia rais umma tena alikuwa ni aro tena ya bana ndio kwa bai tena kwa marange. All right. Asante sana. Kemo bora ni Yule yako tebega. Okurengera kubuli to our governors Musike Simbarati no Musike Nyariboa Barale birengera libyabo biribi bako muraibu setari airero kubulinga ayomo Kenya omubusyo butambo tolizo nyaliba liyo wikaso muraibu ensena kumukwanire masemo expectation ya unere liga setari yaye na kumira baraiba gusia sema gacha state law chirero nabwo tani onsi ine ayomo gusi yurusha baraiba ito bagwe ntoko kora eliyerega muraibu ensena gucha achire eliyere bintu byababuya you think nga abaraiba itungu irebalele ejukumu yabo yokumira bate baninga ekeneke kanga na bitwa motebe bakole siri girimo standake kero mutina bwate selfish ambitions so kubaga tebeiwa amagani abene abu amuruko good morning Getembe hello Getembe yes karibu sana wakiri mzajofu Geoffrey wakiri ya James Onkeo James Onkeo yule ndiani kutoka sehemu ya Kisii. Karibu sana James Onkeo kutoka Kisii. Nyarima alibasaba. Iko. Yitumbi hapo tutaarika kusia. Yes. Sasa nyakuimu kapatese orate miongozi. Oh yes. Yama nyakuimu kadie. Unabona abubu songo mata factory alenge yake kapoa. Oh yes. Bwana tabu kulimira. Epe ni nyirima utaku tugrorere factory usini kulimira eko ni bijana. Kwa tena kwa tabata. Oh yes. Bona watu kuimuka mimi. Oh yes. Buna bona pata ketu takaba kwa kulima. Basi na ngara kama mara ngara. Oh yes. Ngango mamu ngora. Ati huru msiyo kwa nibita. Asante sana James Onkeo kurushisa mchiro ni masaba gari Yesusu ibinagalibia yera ko tabanga onyenja ndali karabuli abaraiba itote bi murai chi project chiri chi atinenete chitara era chi asige tu chinde yera aja chi guri chi chakimirimo good ideas kwa kusina obabwate bintu bali kuja kutoa muraibu ensi lakini ndi unfortunate na toko ne riba gali ukona nere masemo amategero muraibu ensi agocha ayo muntu benne yani common man umuikirangira abe nabenga una kogenda kasi akumusana kire baraiba kumuraibu naro ko baso muraibu ensi re ali assistant roach what is your expectation Getembe TV and the radio hello yes Kuna saa ndamnyele toki kwenye butomaji butomaji manene na wewe ndio kwa wuli sasa ndio hapo ya kama ndio mmoja wa kitu kwa bado kiruka sasa kama ikana sana yes amote binge ya mwana wa ida ya baba ngenge ni ya mudisi ya mwana wa atoni lubaka ile tie batete amote na dia kwa banga au kule ya mudisi ya kwa wadi ya mudisi ya kwa oh yes ile tokende yes la abiro kwa sisa sana la abiro kwa abiro kwa ndio baba kwa wenda jabu kwa yes Triko kwa au tupese ndio mtu kwa kwadi kende usida wage kwa usida nyompia yes yes yes. Yes. yes.
akaida ulimwengu ndiko maatega baruo ndio mbozilo hapa kwa kata mimi kwa PSC kwa wanje kali hina kali kutoka nje hapo ruto yes ndio ndio hapo sija sikua yale yes hapo PSC ndio ndipo ya mia kwa PSC ndio ndipo itu apa menene kami dah sudah bawa saya ke Jawa. Tisane gabe. Expectation ini yo nama gania ina rayo. Na irinde Mr. President. Daktari Samoei the head of nation Kera ngoja kuzi. Kuyura bana ibo itungi mugwenta kumate. Wegule. Usimo muta mangana mange bagubale kuja utabaga akira isi tokore rekeneke. Atimetinga inawezekana kweli. Okay. Airinde kiage ngirikiko mwancho mutegerere keringali tukirigali ale rochel kebero getatu nemo ichimotenyi ukomera kabere studio mweli ndi mwakabu chiruwere mwasabro gebere 9 atuwakira 2024 kwa heri murayi tomodene no ara mwana intugaro nguragusi nkyuka girete abara ibaito bakwa na monere. Good morning Getembe. Hello karibu yes wagire wea gwamana yani monta tata kwa urete kada igoroga ikeke kinkuligirete ora ikenge itabo ndani ngoyo ndo sembani urire yes batiri ente ko mo kwa no ko na mo ete kurana na ko mo kwani ane moteria baba timba guante timba ko ta tore yes ebante rie tarata nya maji ya ta ugete kana koroshiwa para ni de bodia pasta ya le kura mu kunti mogendi te mutu ko yiri ya bantari na koroshiwa yes moteri de tintere ye tinde ke ta kire koroshiwa yes ina kuyumba ke kerera koroshiwa suneka yes mama mboga iko bakura sana bako ete chikura nkwana ko batara no bagulie sukari no bagulie matunda no bagulie nagu ore muna ruara muna bachande kete tekyo moiso oh yes enda ukani message kijigo tumuweza sisi ni asoro pande kuleta bantu sota ya 500 kusuri kufikiri bubere yes mbana utumeru wa message tinga nikibesa ujituturuwe kuruo oh yes abakenya banyoro mweso ibina bintu nako moteri monta nibono ikijiji mese ina gyango utumeru rai utumeru na yani anano mento tinde ni tela tindi comment kina ite kwa kutikana isareka na kio all right asante sana ya mono onyoni kurujinsa muchabo ya sabu basigalia kuri ukwanire bintu bingena enye ndiyaye kabara ibakwa negeti yasureka idaracha ya nyamache ibara ya biso bogedi kwa na motonto nikati bintu binde binga mama mboga na boda boda nere agotenga ambapo ndikurigeri wa kigima omwanchi mategerere aina kina ko biringa bono mambia yali ko bananko yoli bagara kitu konyora bono kwana ngono murayo inchuruchi yali ko be agenda kango murayo yabo limbo president ngaki Mr. President daktari gakiga gusiye abantu bane ibali gana 0741 5838 78. Good morning. Good morning. Karibu mwana baba. Yes, karibu sana. Bagira kwese. Bwakiribu Ezekiel. Ya mambo na sekere sikani mtoto mberano mbreta bwana eti nawaya. Oh yes. Meka bara konya bara ba tumba gini baba tembo bresa yangi. Baikana ngi kene bara matai gorna na tele sema ya ne gorna ko si to wana atia no dia ko ne sema ya ne. Oh yes. Linda ba temba roba ko si baba ke ko ni ko jiba ko nya ji ne mere mo konge. Oh yes. Nani ro je ndo kene boru manye to ma ko no ya ne fa ko ri ya. Yes. Nade nade yora data vuta kumunga yore ndi rachi nyirgi na so mu yora be dai kara ta para mata ya ma ko ne sa ko yore ne ai to ko na ja Agora giege. Nade ko mai raja. All right. Agora nga atenga nige mwe inati ya Mungu kabisa. Kangu chumbe yewe kuikuruma hiyo singa kuko toso 2025. Mr. President ga kungu rasmi ni enat. Wale rada inati ya get gig. Mungi tutateka kwa ngapa. Getembe hello.
Mwalimu teacher Alice, good morning. Bwakire bya baba. Pole sana baba, jasako konyare. Karibu. Yes. 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 La CDC All right, asante. Mbiamono sana. All right. Kile kurunga teacher Alice kwa nini mtoto kwa chipara kwa ibe itumuri linga bakyaba gusingo nya bachipara chingi ekirumura yumunne uno yabo chegusi kumukwana mulinga chipara cheito ukirura mangana yiri chiskuru kisemi cheito idakora munagati mangana chegitali chitongo bachiribuya usade exhibition yo mwana incho botambe ya sangora gusimu ncho motegerere ainde ayo munyene nanye kwali konyora yali bago kwa na ruto kulende tokonyora libaga kwa na murayogo nkiuru cyari gwente go ambanere ekero bakomera murayo munene bwense bikulyare ro igagusi asamagachi burayi astedrosh mele money 102.7 Getembe Television. Good morning. Yes. Yes. Elino lyesibe mwabukire murabu ngena katoko nyumba na libi ya karibu sana. Yes. Kisii county nera yore agwena mpaka mutemo wa mchumbo wono rulio moteri mutume ngeye masemo kiribu getayo bale ero muraya nyinyi mbaba tukwana tende kinao. Yes. Andege ndokende neke atara rora kaneti bakana amane korora emeuko Alright, asante. Kwa huli vile libi. Yes. Yes. Alright, asante sana. Kwa hivyo ibini brengeli limu sibo na mamia. Kwani ile mangana manga. Asante sana ilino liye sibo. Yamono. Ndi sibo kwani ile mangana bangi sana. Kwa hivyo yeto bole maba inyuruba kwani rumja. Ibu saba ugo sebe yaba tigiri ngani ngia Kwa hivyo bole maba mbeyo yete amandeko gani kwa bene Abana chintakana. Abangina bara buraka. Bagaka bali bara bayikura. Sipia abubono emangana mayasana. Kuko kusina babu atebinge sana alikonyora libaga buli wote yumura ibyense ariko motenga aye Mr President nchibulu saliku na atebiri gana Yagora genda busakana chibono mabyo motegera jide kamera gitano cyamutugire chinsadibire chimambi yabono yagira kunyo sanga aya onsiga Etwani ni ya Getembe emambi yabono na robongo nya kumanya mangana mayanga ki bono mambia ayo munye no manyete igentongera kemo ngunya konyolenga ki kwa biri gukurira chinga tambe sana Onsarigo nkyota era abantu balire there are so many people bakurira bakobolinga akuma etega yesito na chito batamba kutuni Getembe nkanyonyora kini kikambura na
kandi nagenda isikokora umwana ono Buganda gali eka ngasuko wachi Getembe nkagenda gali mutswana aso umwana ono munyaruka akole emirimo umwana no mumuroro gakale Rwanda gali Burundi bono nkyokolera magana mansuna ya omotegerali nga bono wetira ase omutunga okurunga zuku Getembe bono tonyola semero bulitimi ensu yonsopi weta zuku yani ngaki ngana boku wachi Onsarigo Etwani ya Getembe weta zuku kurandos ime ya Kenya na isiko ya Kenya inchiriringa boku wachi semero bulionsi byansu ebipindi chikoso chukwegya mangana maiya andosia sole na zuku bono ailio onyole zuku nyirenga alia zuku digo tonyora se channel emerongo etatu yani channel 33 ekero tukonera channel ga ime zuku libudi nenenga ine ayinubwate decoder yao ya zuku yekoro tu kuwatch Getembe na zuku onye tuline decoder bono iligero nyole decoder nigo okugura decoder igasi besinkego decoder ne dishigo chikogenda ne shiringi chiribubere chimikende na mrongo kenda na kenda yani decoder ne dish kero chigura iligero nyole zuku watch Getembe nigo kuchiakenera 2999 chuka Hechi singe sana uraga breakfast mutukabiri kaere lakini ngonyera zuku igonyo manya kwabiri ku Getembe yuka kora yuka ya zuku ekogenda ni shiringi vyo chimi kianda na mrongo kienda yani zuku decoder na boko nyora yuka na 1999 only magana mansu sana yani chibasola ngende gali uli lunch kule igasa decoder ya una boko nyora zuku bono libuli ndo kuwe ngaki inchiringa Getembe sana na ninga nitina watch Getembe zuku bono ngaibolo decoder yuwate bonso nga ichikotoka tianko nyori mangana mayanga bono buchi nyora ga igaso muchiro songo ase abaoni bichi decoder chiga ntubate omoni yo mukurukunga nere Gioso Enterprise lige kutoka asa magacha kurunga Masimba building yani igaso muchiro songo ekero kwenda gali Masimba building Masimba Plaza niko konyora Gioso Enterprise usionya etri korda boko wakira Gioso Enterprise omotabinga netia decoder ya zuku hasena mbeko bwatia akabono inambiga asomoni uzuku kurunga Gioso Enterprise 0739332468 yani emoti isano libere isatu kianda isatu ibere inye isano na isatu wakina mbeyo waikere moni zuku decoder kurunga Gioso Enterprise ujubegete eduka asama gachukura Masimba Plaza aigaso mushobosongo wigumoni onde ora nyole neru burange kigima niga kurunga Aleno Electronics nkoni bali chidekora chezuku ngayibono konyora Aleno Electronics ngubanyora alisebara ya Kisii Migori asega igumo chubosongo angena daracha galia gusimbara bali bengeria KCB gusi obakirisini Aleno Electronics asichina machikubwatia enoti isano nebere eyemo inye enoti isano nemo isano nebere ibere isato yani 0714067223 Aleno Electronics na bwate zuku decoders eligere nayo onyole zuku yago watch Getembe butambe na kuligere mero bulimi anso TV ya Getembe nyorango je decoders sibuke china gotebiri eyemo aseyemo ibona koma nyiringa Gioso Enterprise bagotoka asema gachagro Masimba Plaza aigaso muchibo songo Aleno Electronics bagotoka sebara Kisii Migori alimbara balene bengi ya KCB angena daracha echiro amangena Yossi ndama yesana bono ayo monyene guga netika bwa ole zuku decoder wachakire kuri channel 33 asegetembe gotoka lakini muga nityomanya mangi nga kizukwego kore meremo nga kizukwera akoro nga kyira kogoki asogo gusachi mintoka neti bono igwa na bugwa kira zuku masema se landline yabo ejure 0205200025 yani 0205200025 use enoti isano lebere enoti isato enoti enoti nyuranga zuku na Getembe Television gatukoni na Getembe Television bono ayomonye tonye kuyagi emomotu ngaga kibono agi Getembe na nyirigiri umwetenche bono gaginde mwane gambwate TV eri gana iga njidini konyora Getembe na ningura yende kuchigali usimu mbasa uruguralia usimu chimate ganga kaliko yenda kuchikuse Zambia gali saba irwane bale nasu konyora Getembe bono batebinga zuku no tulime ya zuku na Getembe Television asu mtandao zuku satellite bono yuranga zuku live go beta mangana maya sana imambe ya abono jibeka numero 5 na isano cha mtugura motegerali yure chinsa irenga chinsa nibere chabono mambia abange bandikere jijumbe asu sabeliende kurunye usagara nchiga ase studio
tanga kurwa sosera ege sio Jackson Osare niko ndani kama kawa kama dawa yani romo nchokolo magi yemwana buli roba uko sombamba samna Etwani akatomanga oyone Canada Rosana kurwa nyantrago masaba kama kawa kama dawa niko ndani ya Etwani fundi ya poa Isan Maikara kurwa chisa mcheru wa rangi tare yomweli roba tuko mmoja Etwani ya Getembe mambo bila Maria Dibondibu kurwa nyemecho babu bonse prino wabara Etwani ntwanya kusuka kwani iko nini Getembe loud and clear Simba ya marani Josaya akoroga Josefa nero ara somoro birono mambia santa nero tanga enda yenchogu nero tabiri no ara somoro birono mambia bona Getembe no mwalimu alisina kwa nera galia mtoto mforme nero ale kama sante sana bangi sana umuchukuru Zakaria yakurunga mwalimu Izna Zara bera kurochisa mchina Nairobi Dodoma akinanya usuka kuruga Getembe Onsarigo nkwali abantu bagusiba tebinga ndushoba lyetu galia weta sensa milium tinga adikra karate momo akonte kuruga litabaka watching live Agnes Bikeli ombasa akonte binga nwanda somero ribona mabimu mwana bweli asante sana Kama mwana mwana seba limwe soma ngirigirira na kubwa tumurubiri chide kanichinga chira kichinsa isato ekera mukogendo mutumo kotogo nyora amangana mayase radio yani emya mwana bire chunta isamwe bire Getembe frema na sensa ye TV tugenda sinjirake turaka na jibili ase ejiro kidogo tukuira na nensemo ya gatano ereo mweli Etwani ambapo kutakuwa kuna waka request hour inyimbono mambia kwa Geoffrey Onsarigo Etwani ni ya Getembe mambia bwana. Good morning. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Usie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje tia Getembe Television Network wetera zuku satellite channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase zuku satellite channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 yo bomboli umwanone kiririjane enya gitari ya Nuga Best enya gitari ya chirengu maso busega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekoronge ya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokore
omukoreri wa Nuga Best ni gobole obwaiguru mono asebabwate michibi eyo kubwenya marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaliriga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyomo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta nkoro kwanongaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Elimu Academy nesukuru yoboroso eyokorwa amegele yechiseme chichumurulio omuya OCBC na bwigo na junior secondary igoba bwate enyombe nene ye ebitabu yani library eyoboigo ebwate ebitabu bisaine ebyo mwana arasome nigo boigo bwate science laboratory na boigo computer lab ebirasi byabo nebigale buya na ebyo bisaina sabana bagosomera ebyo bibwata amazingira maya abaroke barase skuru ye igo bwate bumanyi bwisaine na abo banchira mune wizara y'echisemi libagalia sukuru ye neli nene ase umwano aragosorelie mbabwata umurubulio boarding ase babwata chinyomba chingi yasa abana bakurara echo chiwatete amachika boarding kurenganamo ne wizara y'echisemi imeyense mbabwata chigali chobosombi echo chikoleta abana ase skuru ye na bwigo kubairania inka intake y'umwaka 2025 nigo egendrete ayirera eligwenyorere libaga umwano wona kwibwatania mu skuru yiga nigo balechi kilomita ibere choka gokora kuri umujulia obusongo gocha ase omuchokeroka ase barenene ya Kisii keroka asamange bakirisi gwetera se chinamba cyabo 0780894411 osibwetera se nambende 0728722255 Elimu Academy, educating for eternity. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Getembe Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa
tuli a course ya version design ase tubwate machine chekerero inkoigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egatibu manyi bonde obonge boigo tubwate course ya mechanical and automotive engineering ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite akaroka technical training institute keroka ndubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase so bwango usaso kwerikana na se gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na bego na help loans egente ketanga ni mwana wika keroka to como konya osose program ya kusibisonye tanya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kase school ete akaroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye ili wibekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ecyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyorera egasomo ecyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya Kisii kiugoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagari yali nene asabana bakokosoreria eri kuburugirana gukina chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bale kurwa playgroup PP1 and PP2 asbigo bagasome kurwa grade 1 weka grade 6 nabego na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo egwanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegelia abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana nerigo lya mubuko asibwe babwate merubyo akorengana muno konyora gwici amate ili kwanikinga kiri umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bara HD scholar asibwe bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma intake nigo egendrete tutarelero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange nabugwa kisimbu trasa chinamba chitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa anke yao engia Christamarian Mission Hospital ni gigukorera ba mentire obokorera bwaye na koba ubuye kigima asamarieta ngoro kwa diuka poko no munyagitari korwa se nyagitari aba sister ya Christamarian bono enyagitari ya Christamarian ngoro yere muroberi oribo korikia abantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware linda lyonsi oratware na botogo konya bono mbabwate CT scan na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU Jumatatu ndobwate kliniki kia abantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa abantu balibe bwato burwere bwo bongo Juma ine ndobwate ekliniki keri kia abana gekoro ku pediatric clinic na ekliniki kia bangina
igekoroku gynecology clinic. Babwate nseme ya dialysis eyo yekerero use the latest nsemo ya laboratory. Jumatano ntobwate clinic kelikia surgery asibali bako barwa. Bado Jumatano ntobwate clinic ya bangina. Naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma korokwa orthopedic clinic. Aramisi ntobwate medical outpatient korokwa MOPC elia marwere mono mna sukari, pressure, malaria eyokoba Aramisi. Tibweba Christmas nebwate ambulance asaba konyibwa emergency usibwango. Asaba rwere bali barware te chinyiko ntobwate clinic kera ukigeo korwa kira omotienyo 6 aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo 3 onye yabanja no twakora gotokora match yende twakora omotienyo 6 oyondo omotienyo 9 aso mwaka clinic chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyorero lakini rene matuko abo taraika patarire ase omuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikima bondo. Boigon tobwate ensemo ikoroku maternity ine ensemo yabangina bali banyorera abana bose bagochikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma bali keiru n'abanyagitari bachikokorerwa masoezi tobwate chi specialist nyagitari to chikoroku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate bintu ebinge nabariganiri ase nyagitari yeito ya Kristamarian ni nyagitari yomogusi na hinde takobwa magana yerigori incho toikaranze tokwane toigwane tokonya asamange bakire simia se namba 0720266999 gose 0791394904. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Hi everyone, my name is Abbas. I'm the only supplier for the orange label. It's from Canada and it's a really high quality. We bring hundreds of items in this label. We have purses, household, blouses, t-shirts, trousers, jeans, and we have number 1, number 2 at really affordable prices. And now you can get them from Amatefe in Kisii.
Mama Tefi Mitumba neduka enene eyekonia ebinto ebinge aserigoliye nsekegema mbabwate chibels au cha mitumba buna baby lights chicurtains ne chine chinyinge ekyo chiri cha grade 1 kurwa sense ya Canada tibweba nkurwa bale obosemya guchese bali bagwansa obonchereri obo bwa mitumba igoba gutuka ase amagacho a Imperial asense moya nyaro gose ground floor imemo chokisi. Mimi naitwa Monica Abedo Rongo abiroka akao mzigo kwa Mama Tefi naenda nayo Rongo nauza. Mama Tefi ni mama mzuri, tumekaa naye miaka 3. Obro mi kende de usa maber, ibro yudo gi maber. Oro Mama Tefi en mama maber. Kata ionge gi minyalo uso, to bro chungi malo. Atakuinua, atakupea mzigo, utauza. Asamange bakire esime 0727081605 Voigo 0727574835 Mama Tefi Mitumba asamagoli amaya oteyagie oyo nende Mama Tefi gachira somoriko bakira kwanza ngambia mono asinge njumo bwatrane nera si biashara bya mitumba singa kiere ntambe nande togandirete ko bwatira namo na eno Mama Tefi gachira seri tukoli ari ko batebinga bamentri mesige menga sobonge mesigo koru Canada ne mesige nde koru China teli ko bwati ngambesa kyo bwate chirio bwate neba ni 1500 neba ni 5000 incho se Mama Tefi mitumba elinda nyare ko bagako bawo basemi wa mitumba. Opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of Carpentry and Joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of Carpentry and Joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your right. Welcome. We have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by DEC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726882397 or 0729658777.
659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bone chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebirogo. Diechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu hoja moye binto koruga mwapo ichu wakali. Hili! Omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inchukanyete otaragora ebintu bya okuruoro Njempo Juakali sto na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali. Gagi, egotoka alinsali taracha mbili. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa arense. Ebinto nago lirega gagi. Boy Juakali. Hai! Hili! Gagi! Hili! Hai! Ngogongonya. Musio mubihili. Kulite bintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Tetracom Uniform Center neduka ekone uniform chichingencho au buna echichi skuro echenya gitare echubure ndigo security echichi gosori echichi kwaya chire echichi kamban go se corporate uniforms tibweba imeya Tetracom Uniform Center boygo ngokora bale embroidery aseboygo bagokora printing na branding yechi t-shirt ninki oganyete minyoka bwango gwikumbulire uniform Onsarigo lirense asamange batalere asamagacho a imbirio ensemo ya nyaro maiga ya kisimata guse ubakire esimi ase enamba 0726453418 guse 0737081605 Tetracom Uniform Center eduka ase uniform chingia.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyego tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayanara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bacheko ya mandege uzito somya bamura bacheko ya mandege Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bacheko ya mandege Ngonyara yide ngonyara yide koyeti manade koyeti manade komaro jobo yaro ni koyeti manade komaro jobo yaro ni koyeti manade ubunga bungo wakanyore mwenya wantu ya duke janare zawanya kare kesese mama nyene kesese mama nyene yariye kebengi mama nyene yariye kebengi Getembe
kabisa akurunga dane musima umanyekera una Mr. Ongengo nigintege nzuza ire agotabanga SSC njanye kuruma monyene yeko mojani kurumadi wali abeke kekerengi karibu sana kemyuke mwali kigma Etwani ya Getembe kuna request hour baada tunakafunga 2024 Azobego wetu aliko tengi njirika uneiga ngorangoranga na leo tuna dance mpaka tumalize hiyo kitu maridadi, okay? Yako kwa bintu bya nsuku bwaikanse semeria request awo bono mambio motegerali unyorenya n'ubwatuli bagandi kusanganisha sena bayesu 0741583878 asensemri onsabanga hata mimi ningependa uniangushie moja bwana Onsarigo akiri ketoka ndaigonyeranga obo manobu agaye bweka naye bweka tu ayebweka yani ayesaba kiriki kwa ndamo naye nuganiki lyo kwa ndanga nuganiki lyo kuimoka yorote ngago kora gyango na injo nankarantega na kula raha kwa raha zangu mimi mwenyewe obo manobu ane kunsome krairo ne kwa yobo manobu ane ne kinga netini chobweka
Akisisemi kitu toka pri ama swali ya mange 0741583878 sangana nchi gapo na mambia gogo ntebinga inki keri ayoga ne tibono mambia nkubekerege kwenda somo tindi kagwa ason sabaria request hawa bono mambia good morning kana kura buguli bya gono mambia ason samega Etwani ya Getembe request hawa good morning. Getembe, good morning. Hello, Getembe TV, good morning. Hello. Yes. Kire Brian Masamba kuruchisa machekero kambiyori data mbiyori. Nyabate tata kakinga iwachite kioli nambiera bantu baka na makwani anengo tigera ndo nkoroba anya gonga nyabate Nyere mwari asatuarenga asikite naye. Asante sana Nyabate kero kuruchisa machekero. Ngikukumekira. Yani, sio kitu. Tumeenda. Yani akitoka acho Uingereza safari sio kifo. Uingereza bwana mwambia tutakuwa tunatafutana safari sio kifo jamani tutakwenda kwenda. Akuri Nyabate kero kuruchisa machekero na galia agatenga safari sio kifo. Again tungere galia tuna by the way. Huyu jamaa anataka kunikumbusha mbali sana bwana. Unajua mimi mtokete bila bukutingia mbaya sana mpaka roho yako ngine kwa kumiga maneno ilikuwa namna gani wakati huo lakini time ngana yote 9:10 Etwani ya Getembe mambia bono na bikundo bonsabiri bya nswe mambia bono talk to me. Getembe TV, good morning, hello. Morning, Onsarigo. Aya baba mbiole ngakio gweta bana umobere kwa bwanire. Ngatara? Hey. Tina nei wa wara. Aja abanyabitina barabu 2024 to batebinga batika roho ntende. Aya onye konyare kana batu bwati togende tutweka. Amaja. Abanyabitina boli bitina nebi kabisa ayuko no gutwala ibitina byoka iko kwasa ka kotera ibitina tikakobosoli dade ibitina nandi bimutu no boro.
Alright, asante sana kurunga ndere. Senator Msupuko Richisamo chiri Chiage Tare County. Good morning. Getembe Television TV, good morning. Hello. Ayo Dr. Oh. Wakanyora sokoro Mkwani. Sokoro kwa maiga. Eta the junior. Eta junior anga kibonga kibogusero. Muguzero yera ka karoro. Aya bono ntebi ntokiria kona toboke. Soro bono mambi. Dometi machoke. Machoke jazo bandi kina tekorokio. Monica kwa machoke aki wallahi mungwana anapenda hii kitu jameni. Aya. Mungwana nchete machoke na Monica taliko sorry. Na ndoko na Monica yo numuhiri wa yule. Alright. Inakuwa hivyo tamu sana. Tuna sasa mwenye request hawa wana mambia 0741583878 kina mbao okonyora sembe. Asante sana wote ambao wanatazama mpango asubuhi na wale wote ambao mnasikiliza. Asante sana. Getembe Radio and Television request low. Oh. Ngagira data yumo weke. Ndabi ngongi yoko weke mwaka. Kwa Geoffrey. Hey. Weke na hapo. Geoffrey. Geoffrey orengo moliri. Geoffrey dale ko moliri tigende. Geoffrey rata, Geoffrey haki Geoffrey wala Geoffrey ngiko kwa Geoffrey ngini. Geoffrey hadi Geoffrey ngio baya ngio bora tu sungu ga Geoffrey. Ya Geoffrey Geoffrey ko wazole Geoffrey ayo ko. Yani injerete nabasubati baro roba limijibanga Geoffrey bose. Wajana musibati ungawa Geoffrey somo jimokani ambayo mambo yasi mazuri. Ngade timu kulia moyo kabwa tokebiri kwa sabiri kabo no mambitwara nyegera sinini. Kini yote 9 ekurunga Etwani ya Getembe Rigo sawa. Round 5. Somo ya 5. The only one na kurunga Geoffrey Onsarigo as studio. Unarechiga kio kunuka omwana bweli roba. Yani government officer ibinto biwansa. Lakini usisahau kwamba upande mwingine wa radio Net Television nayo mwenyewe strong and courageous viewer listener umuri hivyo ayinumu ntomo kongo taratibu. Tukuracho masinini kwani iko nini everything and nebibe. Omori mutasi yabo kani bupi. Ata ina kuwasa ya remeria ya.
Bitina ne bibe bago chasembe bakuru machoka jazz band. Entogego chasembe bakuru Monica. Kuru machoka jazz gekosi getindi sana kuru machoka galia. Sebara irega kebangwana babu waite bichingero. Onenda mutubukia saga Charles Mwele. Gekosi keba choka jazz. Sachi ba umiete Ozaje kugairu kwa mpaka Nairobi Siwazo Nairobi lakini mukunga kwa ine data ngakiwono wasali kazi yao kabisa ya Monica na malengi kwa toka jazz band yako kwa na bangina bali bangainere ya bakungu bangainere ya Ujumbe ya wene kura sege kosi gekrunga lezo wanyeka na kitu maridari safari zikifo waliotutendea mema tuombe mema zaidi mwenu mwakumu gimumu ntoka kwa damu ya amusabe ama ya musabira maya kigima na andika bikonya kwa bibiru byansu mambia bono kunya kutoka na bibiru byansu sababu mwambia siri kwa sawa na andika dio ntenga kurunga kafrina kutonga mbekere ga kimbekere ntugura nyama choma Sama Pondora Sama Pongara na kitu maridari zaidi kwenda kwa jina kwa mtindo huo taratibu mtindo wa rumba kia mtu wako nyara wewe na baka kanu Onsarigo Geoffrey tuweka mieki ilitubu hata tu uwezi pata hiyo uwezi toboa lakini kwa wale wazee ambao karibu tupate movie kwa kichwa kama Onsarigo tunaenda taratibu rumba Swanaro kurunga sera musubonta biga akinga agento karibi tina nebi beno mungwano ndega ali neronte bijebyose kuruchiza mu cyama atega ali kitutu agontenga ka kijebyose nkuracha jebyose ndio hiyo ba sungusia Pero
yokwemina waiga koseka ekwatutungura wesoka kwao gutaraburia yokwemina waiga koseka ekwatutungura chiangu wigitigo chikorokya nigusabite ebikoroto etayamonesimi chiangu wigitigo chikorokya nigusabite ebikoroto etayamonesimi warige chenji cha misini wachibeke pochi ajaga kweroka omonyene chibesa warige chenji cha misini wachibeke pochi ajaga kweroka omonyene chibesa wa yodo kutirele duka jabande kujana kilia tatu Kukunga mungoro kwa saa seko sikarika sungu seka kega chabyose lakini ndagenda somari kila so mtandao wangu iga ile chana chikunga kega ngomturo kega chinsa inyango sokana kurumeka iga tabindi ende zangu kupata maji mungoro kuna Lucas Morgan otonere gari sense me kamera mungoro kuna Arir kwani iko nini Orinjira Lucas Morgan akatenga ora kumimo ngwado yoga akatenga iga ndu Lucas rumuntu mutambe sana Lucas yakuitira izenze Lucas yona mkwenda kumwira chinyangi usoma tani izenze karibu sana ndali ya chumbe chako muri mambikali siri kwa atakuwa na mkutano wapi hapo Uganda lakini kaya ndero aye ngakyo bwana akoro professor Enoch kutoka Ibacho tuko pamoja bro asante kwa Onsarigo Jackson niko ndani kama kawa na magi yoneno oturega aye Jackson na magi happy new year kina tiro sana kwa nyantrako ngakyo saliu umetumaliza kabisa kwani nimemaliza mpaka nimemaliza kabisa okay wacha niwamalize Efudi ya power Esther makara kulichisa mchero wa gari yako tenga hapa Getare mambo kuna waka Ariali bondi munyamechi yako tenga iko kupamba hata kupamba tupamba Kuna mwanadada hapa anajulikana kama Lydia Bochere yako tebinga na Onsarigo ege tegia sama bangara Wani naboko tenga ya data Yani ukistajabu ya Onsarigo utashuka ya Lucas Morgan sensema ya bene kiguma jinsa inyo mungona kuruga Innocent Makori mungona mpole sana mungona mwingine hapa atakuwa anasoma taarifa kwa ufupi yani asenchire yo chuti ya kiguma lakini mtu yaro ntabetinga umwako yetu wa chandira sana yankubuli nchuwe chandira yani nkiego ruwe chanda sana nchuwe chandira Onsarigo I love this. Ukiwa chandera ila chukonigo kolera hizi zote tutagete koragera imechandwa na wewe kula wacha mchezo ukiwa chandera kwa anga koragera again tukia Onsarigo itakuwa nakuja baadaye tukanyora mwana mayasu bingina Innocent Makori mche kurwa setu ya Getembe want to appreciate everybody wasangira nche kuruchisa machiricha 11 mambia mpaka bono anse Etwani rata mugaka nkoro koragera ndo nyoro ngoli samoya alafu baadaye na limi yokirichibweka igali noroche bono until tomorrow Lucas Morgan na sensibility ya camera ariri nero ya assembly transmission na ragali yake gima ya masemo bano mgono kurunga Geoffrey gali yake gima bintu bakonye kudiye nga kibikogenda ensemo ya Innocent Makori ngo swale gaigato manye baadaye nilitangoligo cha assembly ekero ege kusika tindike go cha radio baadaye television tutakuwa tunapata mirubali ndemi yansu bye bye kwa sasa God bless you so much msikilizaji na mtazamaji asante sana Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara